Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha KARBI ANGLONG District Langhinalong Ingdeng Nerkep United Borough People's Organization Ningka Nisega Maipi Ingsam Jinpen Kepajut Pon Bangso Amayalong United Borough People's Organization Amaipu Monoranjan Bosumutari Pen Kachepahem Pupon Amayalong Jasemetki BTC Lapen BTR Along Lamdon Kachetokpon Along KARBI ANGLONG Lapen Dima Hasau Along Kedo Aboro Akhe Atumaphan ST Hills Nangpivek Nangji Pusi Bangso Amayalong Pen Cheparai Pon Puta Kongchun Bang Povitro Brahma Pen Pachini Pon Bangsor Datamai Pialong Alohiaman Pen Kachetongdut Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Doimari Assam Toklang Minister Ronus Pegu Hauraghat MLA Dorsing Ronghang KARBI ANGLONG Autonomous Council EM Tarendra Brahma Tumpen Chenglok Penangan Manteng Kedo Kethe Kedingatum Chetongdun Si Bangsomai Ingsamjen Pen Pachunpon কাৰ্বি বড়ো অন্যান্য যিখিনি জনজাতি আছে সেই জনজাতি সেইবিলাক আমাৰ অসমত ঠাই বিশেষে কবাত ৰিকগনাইজ নহয় ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছৰ বড়োসকল কাৰ্বি আংলঙৰ বাহিৰত কাৰ্বিসকল আৰু অন্যান্য তাত মানে বিভিন্ন ফাইথে বাইফে ৰিয়াং তেনেকুৱা ধৰণৰ কমিউনিটিবোৰ আছে যিবোৰ কমিউনিটি আজি মানে কোনবা 6 শিডিউলত মানে জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কিন্তু 6 শিডিউলৰ বাহিৰত জনজাতি হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত নহয় গতিকে হিটলৈ ফলে চৰকাৰে এতিয়া অলৰেডি এটা ব্যৱস্থা লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰস্পৰৰ ওপৰত এটা বিশ্বাসত ৰাখি কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ এই সমস্যাটো সমাধান মানে কৰিব পাৰে যেহেতু এটা দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰামৰ মাজদি আহিল তো পটকৈ কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে মানে আকৌ কিবা এটা ৰিপাৰ্কেশন হেতুৰ কাৰণে মানে বস্তুটো ইতিয়ালৈকে মানে সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ত আহি পৰা নাই কিন্তু অলৰেডি মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্নমেন্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে সিদ্ধান্ত লৈছে কিন্তু হেতু কাৰ্যক্ষেত্ৰত পৰিণত হোৱাৰ কাৰণে পাৰ্লিমেন্টত হ'ব লাগিব আৰু হেবলৈ কাৰণে যাৱতীয় যিবোৰ কাম কাজ যেটো হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰো Manja Town Arlo Manja Press Club Pen Dasbit Kepajir Pon Thang Chiklo Niphaik Inkora Nerkep Arni Samson Singh Ingti Dead Anniversary Pacheton Dunsi Manja Town Arlo Manja Press Club Kongchon Bang Mongol Singh Ingti Ahin Pen Japon Linsi Press Club Abitungatum Dasbin Keron Mati Kepajir Asai Dengponlu Manja Press Club Pen Kimang Pon Laki Manja Ahithi Arlo Keter Ke Hei Hui Power Jam Jedet Pen Bangso Dasbin Along Power Edjiaphan Mang Ponsi Ron Ponlu মাঞ্জাৰ নিউজ চেনেললৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে মাঞ্জা বজাৰখন ক্লিন হৈ থাকিব লাগে তেওঁলোকে ডাষ্টবিন যেনেকৈ ডাষ্টবিন ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি ৰাখিছে তাতে সকলোৱে যাতে জাবৰ জোঁথৰ বেয়া সামগ্ৰী ডাষ্টবিনত পেলায় ৰাস্তাই পদূলিয়ে যাতে জাবৰ জোঁথৰ নেপেলায় আৰু তেওঁলোকলৈ মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ Karlitang hidhina dongpi aparim Karbi lamet amayami phuachor sangpi karengte rangpi ahin pen pherangke amai kangnipon thangthangni phaing kora nerkep arni sangpi karengte rangpi hanjanglangso ami thanga hemalong pherangke amai kephapon non nangkeliji Karbi Anglong Autonomous Council MAC kilik nangkeliji tepok het apor nanglipon tanglu lasi Karlitang hidhina dongpi kele ami phuachor sangpi karengte rangpi ahin pen Lakhain Korahini Sarupathar constituency Hawara Farman BJP candidate Karjab Dunjiaphan Ningkehang Chepaklang Pon BJP candidate ticket long pon pedet pusita akaprek atowar ke damjiaphan kamat hapon avi majok le ticket chowan thek pusita kacherab dunji ke BJP candidate abang phwaphansi cherab dunnang popusi pherangke amayalong lamthe tangdak pon ahok lo nili Karjab Dunji pu bangke ta nili ta BJP ticket se ka chohang dun apen rong kilu damarata ahok lo local committee tumpan nili along tin ta chetong da personally sinila tumpan kaching ki kache thante ka apen ke nili ke la party ticket ke hangdun puke kibalo hai hangdun lo sita pini si independent me se thuji tang ho belek party me se thuji lahai bang ning thang ta ve jog panta nili than kang dak la solam ke pari ka party pan pa ji pan ke ban jog le ticket man sita pa hai vek tu pu bang ke pari tika me jog panta la penang li 22 nong Suruphar constituency long nang ticket hangon bom ticket long penang li long that afi nang li mon election highlight penang li hawa long kopine kiam pon ju kopine di blok kopine hang do la banke la son lo ni litum ke penan so kaching vai non kali hala men tu pin alang ke social work lok si ke klem nang litum si bisi chini lo solam ke
alang reng tik the alang la chua prang the hang dun he amat nili chor lo hidinat rong pi he ka kemang tikang ka lang kela kidu kela arat phan hedi uplift kuri ji phan ta ka bor I apen ke pinela main kela so area lom la lang ka ve to war high main importance pinangi po alang kai ta pu pena kidu kela arat phan osomar ka por hai kitab ape achoy la repeat hek an ke bor inang pu kai ta penan so ka chingwai do la si ni chor le non dam juice ta ni li non party ticket long pusita lilita la haya kam ke claim social worker phan ke ni lita kai ta ready ante aprang si nang limen chithan ikha nilimen ke kareng terang pi pu Ingdeng trok sikap rapli Samson Singh ingti karliar ni kachikimo pon. Karbi atumta khaikang thimpupen methang jila Dimaklong kepalong Samson Singh ingti karli ingdeng trok sikap rapli West Karbi Anglong Hamren branch Secretariat Office along kachikimo asai kedeng pon. Hamren nijang Karbi Anglong rong supi branch Secretariat Office along Samson Singh ingti kachikimo pon along Ada por phai bajiner kep apor ahut melur kaiponsi adhorom tin pen kache tong dona tumaphan arnam kardom apor pipen arnam ardom ponlu bangso long mai pi chengpon lakhain goi boithalang so LAC MLA Rup Singh Teron ahin pensi mai chepahem phuponlu bangso long Deputy Secretariat Sona Singh Terang SDO ahin pensi alohi pachini pon Deputy Secretariat Sona Singh Terang SDO hin pensi Samson Singh ingti kachikyu momati akai alam thi hek pen klarda klarsa pen than pachini pon Hamren pen Borson diso Karbi Anglong News ditang at katalongan at kabang sa katalong do sinita tu Hamren bang sa katalong kali tu sorkar sa katalong at itu katalong padu abang ke là do nó còn lắm kia bằng cái đặc thù đồ hút bằng cái đặc thù về làm cái thắt cái yang tham quan đặc thù long đó và nó tham xin một cái bằng kia ta là cái long cái đặc thù về kia phần một cái ada cái chim long cái chim bằng năng itu kan kita ini pun pakai pun Dipusir vomu along Samson Singh ing tiaphan kachikimo arni bu pache tondunsi DPOA atumpen milur kaidun DPOA mepu Ronjit Kramsa Chunbang Bidda Singh Rongpi pen Japonsi sir vomu akumlena long milur kaiponlo lapen Ronjit Kramsa pen ke than ponatengki ison ningduk pik alam pini arni anta Samson Singh ing ti amen pen University anta ave lapen Samson Singh ing ti amen pen Lo Charlie ahem mesen ave lapen Samson Singh inti ati pit sitame ha Nogao long sidok sitame kapang thirdam asai angden mesen pen theklong le lapen alang limen pen longle thetan ke thikta ave lasi ningduk pik alam lapen ke alang li Karbi Anglong aphan ko anik chepaduk pisita pini arni anta Samson inti amang ka heman alam anta pachekok pithek the athe alang li thithea ko Karbi akhe rengdok reng ni pen dolong nangji pumathasi Karbi Anglong Autonomous Council palong lo lapen alang li pen mathasi karbiatum hemprek nitum karbiatum ta nangvek jipu alang li Indian Constitution alu along tokte kanglu sitami Karbi Anglong Autonomous Council kejatum non puan da hemprek nangvek jipu parliament along ningje dun hai he lapen alang li men pen college do busitami thirengjeng ason sido lasinili tum pen choning rilo non pen ki Samson Singh ing tiaphan jema thara amang ka heman alam pachun pinang pupusi neli tum pen choning rilo lapen neli tum kaiketa lapuson jema thapon verji puta DPOA chunbang mepu lapen ari sang hotum pen ningje pon lan ke claim chipiduk angbong pini iletum ningduk perfect alang li phan chikimolong pima blote alang li men pen pini Karbi Anglong along nahok ta thetan isi long le ke thik pi la sonabe lapen alang li men pen ladak mesen school college ave alang li men pen ladak university mukhana donaya polo Delhi long asan son ke JNU blote pila Jawaharlal Nehru University Prime Minister Amendment sibang University Islam kulot dak Karbi Anglong long sta alang li men pen dak University donanya polo setawe alang li atipit ini Nogao long sidolang halo so tipit along Karbi Anglong Autonomous Council ben ko an makelang nangji ko an mahala daga ke paklar dam ni claim dam ni halo so sai ni lidum theklong le laben alang li phan khe bharman lan ke claim pituk pi
abang fu aphan pini abang ke asitin aham phang asitin a party tumpunon lada ka bang ke political benefit aphan se chikimo chot pusinili tongai matha ru samson singh di Karbi Anglong founder lo rad simpithi long ye phansi lason claim chot pusinili tongai matha pon lasi alang li phan jong sia hok pet ninga klong klar 7 jong sia alang li phan chimatha pon aninga klong benjong si chikimo sonde ajar government la da Karbi Anglong nang dosta alang li phan aprang sige Karbi Anglong along dim klong thik bi pamekaji polo alang li men pen ason sona Tarapong Pendor Singh Togbi Karbi Anglong News